Sash kapal Dios ni kwabe, Dios kapalpe, Dios santi musike. Chikwanda shage rikini simatang, tutukinu sila na chal rikini Dios ni kayukwang, o rikini kakwang Jesucristo chikwang tashat eriki. Los comunes, vamos a ofrecer nuestra Santa Eucaristía de Santa Irmish ahí, para la familia Cocaal, para que el Señor les bendiga. Son ustedes, ¿verdad? Para que el Señor les bendiga su salud, su trabajo, su casa, todo lo que ustedes hacen. Acción de gracias a Dios por cumplir años de vida. Tonita Gómez Valle, pedido por la familia Gómez, por la pronta recuperación de Elsa Marina Cocaal, rogando a Dios por la vocación de los seminaristas de nuestro vicariato, de nuestra parroquia y por los miembros del mismo. Pedimos también por Petrona López, Rubén Sánchez, Reina Luis, pedido por Iris. Por todos ustedes, queridos hermanos, por la salud, por el trabajo, por lo que cada uno de ustedes tienen en su corazón. Es cuascuitzin anacuan la olio que chisniquequil lilo lak mayejain ribecuachi capaz culbali camal chiruli cacua Dios. Chica
Imahual Dios chirus tana tashaku chisku chisach tashak kamaak ut joshkam tashak salihuneli juang. Dios nuestro, que constituiste madre y reina nuestra, la madre de tu Hijo, concédenos en tu bondad que, apoyados en su intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en el reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hiratin ni Dios nakatao sa lishuli Profeta Ezequiel. Nashche chukukay. Liquim kishkamsa Liquim kinshkamchak sa diokipal, likwang sa shkachal relek sake, ukikil na klishloka ni Dios lah Israel, Georgia chichal sa shkachal relek sake. Nachoshnak lishtya poli butiha, utirushishot kisakeno krush pan kishlokal. Lima kayenaan kamakwi likikwil na kisachman kru Jerusalem, ut kamanakwi likikwil chire linimha kewat, lai kikwikla ut kinhupupit chiruchoj, ut dishlokal kakwa kiok salilok la kochoj, saliokiba likwang sa shkajal relek sake. Tohan ang musik li Dios, kin shkwaklesi ut kin roksi sa linepar chisa. Ut kikwilish lokali kakwa akshnukobresi li ochoj. Likwien kishapat brechingkat ut kikwati naklikakwa kyochak chikwati ng kitok sa chak lishlok lang ochoj. Kishcheke. At kamet wing arikwang lingko haribal barkuishing Shakadet ebdikwok ari kwankin sa siyangket lah Israel chikungkwaka. Ebaan utebli akwabef inka chik tesach lokal linsantit kawa rikin lish mausilale inka chik teshkib shkalangu liat ebdi akwabef di shekam ratin di Dios. Likakwa tukilang sa liruchi church. Likakwa tukilang sa liruchi church. Kwami karu kishtiel likakwa Dios. Haan tishtiel chi tuktukil sila chokre li shtenamit utre li neke papang kre. Chokre li neke sutki chak rikin chiang chalep shchor. Likakwa tukilang sa liruchi church. Chakuta shak
chiku la gustan ucha chuakon ta saka aqua religion nat kwan li kolbaim rikinem li neke oslongin religios li shnimal shloal ta hilang sa dekanak dekakwa tol hilang sa liruchi chor li rao utlikia toles tauri li tikilal utli tuktukilal toles aluriber Likiata tushmek saruchichoch utlitikil cholech ta hilang chak sachosha Lekakwa tul hilang saruchichoch Erikinanta Shagli Kakwa Dios. Lichavine Sili Kakwa Jesús y Babish Ban San Mateo. Tohana li Jesús kiratinaep li tenamit hopiep li tolom ukitiere sali ishkahora hoharib la Moisés shekohla ep lahti ut ep lah parisei jep anu ut jep a chishkunili teish ere abanam me anu ho nakesh banu eb an bang nakesh tie ut inka nakesh banu ashal al li ik nakesh ba ut nakesh sae even sash bene li tenamit out eb an chimoko rikin ru eb nakera ke reg ak sinkil Chikunil na lahesh banu yal renak ilake jbane litenamit nakesh ju lishloklah talil li chakrab chishbe kemem hokwi cherueb lish stel udna keshtik saop rulireli raket nakera kwan chisholomil limesh nakesh kwa ak unakesh si lishbeen nahek saeb li chutlep al kam nakera nak teke sailalep Chol saeb li kail howinak tolonel teyekere shbane litenamit aut laesh mishkul chol shkabankil tolonel shbanak hum ahkwil la tolol ere chishkunilesh laesh eritzin eri mani chayekwi kayukwa saruchichoch banak hung akwi leyukwa alikwan sachosha chimoko chishkul echol shbankil kamol shbanak hung akwi la kamol an li Chris li
ani nim shwankil sayan anak arcangel cheru. Liani tishnim mobresi lip takupsi shwankil utli ani tishkupsi rip ta terkosi shwankil. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con los dedos los quieren mover. Todo lo que hacen para que los vea la gente, ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que les saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ratingli-ka kwa. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria de Santa María Virgen, Madre Reina. Hoy es el día de Nuestra Señora, Kahlola Na Santa María. Entonces hoy tenemos la reflexión de la palabra del Señor con nuestro seminarista Mario, desde nuestra parroquia. Entonces lo escuchamos, hoy él nos quiere compartir esa reflexión de la palabra del Señor. Mustakomonesh laesh li nekesh och beninqem marach chokesh tzaqom sali shniqenkili santilmi shaim mare chokesh och beninkil trikendi Facebook och tokanaki chokesh chirapinkil sali puktesibalatin utankah na kabachoshere nekesh tzaqom krikendi santilmi al sábado sa Ut kama que escutica di Padre, pues tacos kui boshibak di ratin ni kakwa Dios, di stabi sa di kutanain. Trikin kui boshibak di changu nakatauru di ratin ni kakwa Dios, abang kwang sa kabe na kui chaka kunilo nakto na lebak, chiri di ratin ni kakwa Dios. Sali ben rakan di ratin ni kakwa Dios, sali shul di Profeta Ezequiel na kut marashkil kabin li profeta Ezequiel na sarakin li moyu li kikutek chirush banya kakwa charu na kutek li shniman lo ali kakwa Dios chiru abalan kaki kwig li naleb li truk to atinan maratruk takot serikin li shkub sinkilqib ut Naranas je kamali kabisa li shbena kalut sa li chabile sila. Li profeta Ezequiel kireka rapis nauru charur li koharibal takwa. Abanan kwan sakan li chabil na leb li naskuchiku anak inkash ni marib inkash kerib na sakal hachi ke hunchi takong sa stokali kakwa sa kabana kan kisje ril na kwan chap cho chap si chal bis lokali kakwa
shupubri kishkumsiri kishkeri ho maka na okwi Toretan nak sok li slok ale kakwa sa ni lok na ochoch barki Thailand kichal lipin kut kiroksi sa ni nakikain re nak kiril ut kit akong ut kirabish kya skush ni kakwa aran stigre at kamel queen anain ni kohariba makahos china usale ta komon na klao na kot akong sa ni santilmish mare na kwani ka jokot akong Arin sa dinakeh parpichos ng kili santilmi shaban nakot akong to parpi nako tauliman mare sa lekochoch mare sa lekakangel Diki mikas akoning sa santilmi nakot akong kahli chisnabal rulis lo alekakwa nakot akong chisnabal barkwan li nakosbok kilekakwa Kajak li profeta kikelis taklangkil chistiebal resilal di kakwa asanim di sekuang kilal. Awanan sa dicapi da silal na nakwan nakwi nakabi kung suci atin ko hariba. Karun narang nasje atin ko hariba. Nakanahu lao kamana kaje sa dekatinobal liten dan kore bejar. Liko hariba an sa barpi nakekwang liningkat sekuang kil. Kabinak blak tsid marake blak parisei kanak kohlak sa disko hariba lah Moises sa kunstak likakwa Diyos so nakanaw tsaka hunilo abanan huni na lep dinaskut chikuli Jesus utanain li usrah to nalabak tsaka hunilo chirish dinasje bano maglitesje abang me banu lites banu Kuibli na lebain kwan bayak kwan keplis halanil chokere kahunilo laes lah kamolbe laes lah tsololtih chishunil naskut chokeli atinay laoli na kacheli ratini kakwa Dios kau na kos chapli atin dis kabisa di chabila sila Sebanak Dios jebal nak di harubeb di Joko kuchis jebali ratini kakwa Dios ingkate spanu li nakabanu apante spanu li tpatje karuna rah nasje spanak kila sud naklao nakacholopan kamali joki spanu kilerikin nakakots di ratini kakwa Dios mare kila sud nakatje nakto raho kila sud nakatje nakto kuyu kila sud nakatje nakto tempang Abanan sa dikatyong kapanho mokonak utunta mokonakil mokona ilmanta liparkwan nakatye kahis cinaus nakatye abanan maunsud na korutus juamikil ana ini nasje di Jesus nasje di solong te rapili na kesje abame banuli na kesban spanak na bali iyak na keskesa sbene li komunin utebaan chimukontrikin kunak ruhebruk na kerutis kwa kisingil karuna ran nasje kamashinke mare na katje nak toraho ikahpi na kakut sa sbene li komun tento te frao tento te ra seritin pero utlao mare mo kocho kosbankil utkanawak chigus nak sa aben na chan rueb chiskuni li komun anet na kweril anet na kweskaya na ke rabi katyong kapano utpar pangkore chisunilay katyak mare kamasike toten angkas pakomon katen akep le kwankep sarah baru kakyakes na lep di tempat rahrikin na lep mokukah kita sasjepan akhir lut kacikip chispangki Kian mare makah pila kapiomal mare tempat rah mare makah kwabu kaep abanan kakotsak ihok keal kwangke aana ini kutung pinak linakaje haan ditukapanu linakaje haan ditukakanghelairu narahnas je naklirati kakwa Dios dinakaje jochi kanak sa tacho jochi okrikin
Mukukakita kama na kestie kwan li nalem li kestie mukuk chal kama na kota li chik yan na tantot li kampana na kestie re kakita je kakita pokok na chutupan awana mukul na tu amita li karu li na chutubek li komon mare chanchanoan lao ust katsiliris li katuam ust katsiliris li kakwangki matsakal na kabanu li nakaje Uchokikaki chokeraki la es li komon li nakes okeng chokikaki li atinain irasut naklaon nakatye dinale bain kui takal nakos ketse kapakal kamanasye chokela oli chal komon irasut naklao kahpi nakila kamolbelik irunas pano ha kuchet kabano lao likarut Diyos jebal hang sa kajelao. Utana hindi na ko naskut sa kuli Jesus na kwan. Nakhala na ko chiklao chiluli na di na kiyok li esilalke. Kasikap chik li halak lao. Hani nasje. Husun chik tingke li atinan. Me panu li nakes panu. Che panuak li nakes je. Li na cholo bang mare kaus dis panu hong. Mare na salis tuam mare kwan is chahtilar mare kwan linas tau salis kung kapal kwan chinakara na sikle kachor komones kwan chinakara pero ilah kamolbe ilah cholobanel pero kapia kakirati kakwa Dios ditka shock haan chal toni bil chiskepal haan chal kebil re hundi limatan nakaan kiokre abanan haan chikware matuami mikatuami aban bok iloh kilaon laoak tarah to tuami kre dinastie mikil chik kakomon joji pato kama distaje anak lirati ni kakwa Dios ditkashok anak litkatuami spanak ka tik yakung taket joko jikana Naramas je, naknako chutla sa nakachutlebar, ani bin nakosik chista tengkil chikamaan. Kiha chik nakabanu linas banu lah kamolbe, kiha chik nakajeli nas jelah kamolbe. Relik chikala, nako skelo, nako spok na chinofres de pachol, kilah kamore kabe yo chilukta, kilah kamore kabe ingkachik nastau disbe. Chakahunilo na kutil, abanan na kuang kakiapreta na kuang katkeb di kauresim, kuang di tsolok, turuk, chiklao, chirilbal, chisnapal, barkuan di us, ut barkuan di kaus takam. Di atin, chinaus dinasye, abanan, us naklao, kakeretal kamashinje. Likakwa Diyos na koratina, likakwa Diyos na skekunak, likuyen kunak liis, linas sakabaran, ci angelak ci tiempal di chabile silar abanan us kanaw ripal barkwan di sakal gili na lep kashok trikin ni kakomon kama Diyos tiempal lao chokere choker lao ni naka sumehom de kakangke chilo de kakwa Diyos mare kilasut nakah ni mo presingkilkip utsalis ni mo presingkilkip nasach ke kabechko mare kilasut naklao nakahra nak oslok impilako abanan sa istigbali ko ang kilalain nako satchuer na kakomon o dari nak pinakatakam sa sat kakomon nakah lao ni makle kakwangkil nakasach kwangkil kakomon mara ang kuchik nakiok panungkil kakomon chikis lao sikbali kuang kila ut nakjoko sa sikbali kuang kila lain na chaldi di khachokip na chaldi chah kila utanain din ako am chukek sa letapapan kokanang nasya ng eblah tri eblah parisay naknekerah nak alakep te kanan sa disbeni din akhef baru kita hilang ut kamare kamay nakili nakapano la original kakomon ko nakaikat ako kayo ko pato mare nakahra nak keglak sa patrol oslok ni lako ni mo presitila kakwangkil re nak
Anchala kachor pan kile kakangel, chor naking ka kamalis diesa di slakik di rating ka kwa Dios nagli ani traf kuang sa Benigal anak lah angel di ani traf ni Max kuangkin pero ben kup siang kuangkin to anak di ka kwa Dios haan kiokre di kuangkilan. Sa likutan na yun nakalin ay di kana Santa Maria li Napmer sa Beniruchi Church. Kita kereta listuan di tukis tain kunelik kwanchak di kubenakil sa chakri mahunsut kisik chakri kwankilan jal kiske chakri lubes beresion de kakwa Dios utanakwan kita kereta asanyim di kwankilan kunelik nakapat sa skaba kunelik nakatsama di stem sa kaben kawut sa skaba nak Liki raucak sa squahik sa liruchichot haanja di kubenakil utanakwan kwan sa chosha kung shaman nakwan yoko chak chisning enkil istatik sa chosha kawut sa skabachak tis kubenakil chiruli kakwa Dios utlao lang kosta na kanti na kasik chaka kunilo ulak chis jalpal sa ilikwan sa likunelik yu amri kini kakwa Dios Kawanan ben kat juamia tarin kat nawak skup singkilkin rena cikamain to ruang cistawal ke kahunelik juam to ruang ciulak barpi kwan ke kalok lana Santa Maria di nakos na behi kahunilo to sa chosha Esquas betin, jotiho, joelahin, chiruli, kayuas, el benem likech, cristianil, popui likech, akpanenin, likuankep, hunsut, rubel chosha, ujben, kwansaj benem, likuankep, sang rabal ru. Salibun alain, shikaqawjit amang, shikaqawjit tihok, shikaqawjit ereli qaqwa, qawchan kiruna, naqawbalto, chululi kutang, chululi honal, salibun alain, shikaqawjit elakhin chululi qaqwa Dios. Bantu shaqaqi atuqasanti chukwa muqasalisan chushama. Chako shaqima koiko salilaqasanti mir, shokolo shqalaqwa batisan chukwa. Bantu shaqaqi shqatsama Chokaki, chokakela o ulisandil mishay, usumalo likuankori kokal. Manchoshakaki, rikineli kwalalik ahol, sashkawa shakima. Wangkol raich olefil, chokake silikahu kapal, rigin shakuni tukwabe, wabe rokaal makim. Utakili chalil nabe, anak Kristina kaal. Anak akemakes, anakech kalakwan, salago chikwankep, akikin chikwankep, honashatye choklela tsalom. Kana kashkona ni kauresir pachalina akhir chakate ere tsolom hokana lijuka akhir kwa pero kalma kim kwa chik salina akhir khoshati ere la tsolom hokana kila o josh kesh cholom kim bikila batinat khaqwa to naqo wanaqo tashaq chishpa kim la chaqra wanaqna wasut la o ko pato chulul khakyu am chuludish khonelish wakilan lima wasaqin shmana khana chichari ale Bukan anak bang, tinsan cikwa cinata ajak musuh cakshi kulung, cikwa kau citakong selalu sentimasi, tinsan cikwa baca syakake, cipilakai cakli kharu, di bawah terasa orang cik kalbal, orang cik tanamit, pakai kesarilal, pakai selit salam, pakai selit hospital, bukan nak kicil sekolah di kakumon, kau pero, kau jauh esok ada cuaca selalu lakbang, kau kan sendal cina, fry baca syakake, Kila kaki cakap orang kaya cakap lagi di kambeh mati al kaya saya cakap di sini ni nak lat aran jo ko cakap kila ka cakap khasulilah makan khalat khawa bukan nak kira cakap kau lewer cakap akhlak usai
hati san chukwa kharbe chakli ka kumone kharbe chakli kona kharbe chakli kumone san chukwa kokani aki holi pitsi ko chakanan sila litanamit chapila ki khwaltu qal banakh pa chakanan chaka halagatin chukwa banakh ki chakli kolale Juan Carlos Alejandro Alberto Ramiro León Juan chakanan sila nanti tanamit san chukwa kana ishali pili mam kana kili ishqal gloria nabe milton chaka khaisek choli ko kale khar sumale chini ko kale pa chapila ka chakati san chukwa pancho shaqage ha shaqayin qasama chakoti san chukwa ande kwa shishin pato ande kwa shishin ka khashin jet san chukwa chakhri chukwa chakhri chukwa ko kana ki huni ka chin pancho rela ersamarina chapila chata ashati san chukwa pancho shaqage chitwan sama chukwa khako khapatsa khre ka kwa atha kwa chile qasama Alcaqua chapavita sha katamaon uchaketa sha que chichpunili nakatama chapu sash kabali kakwa Jesucristo. Cheshtihok esquas witzim renak amaye haim likwe hok ahuilere chikulat tasha kiruli limahua Dios yukwapeh. Agua de Dios chishkur tashata kubamaye haim rekta musiki shikabara meshi makishokar wa kuisa kabala ho stashkabara chishkuni lisan tigres. Verikinata shakli kakwa Dios. Kakwa Ecclesia kachol. Yoshifu chiruli kakwa. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de la Santísima Virgen María,
y concédenos que nos socorra la bondad de tu Hijo Jesucristo, que quiso ofrecerse a ti por nosotros en la cruz como víctima inmaculada, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Relich jian nak akulut akakwa nak lao to bantiushing to lo koning chaku ani kakangel nakatao kui kakolbal ani tentosa kapeng jalakba jalakoke anim akwal huneling Dios lao tak tesu kater kusi akaba to usilatinang akwe ut kanim arula nim akwal lokal salish nike kalolana mari Anki alang la kualal shban rusilan lisantil musike ut kish ut besi chikulik hunelik sake ut nashputan obresi chishkunili ruchichoch a likakwa sukris la kololke hokambi al kakwa nakanimaru la lokal ut kojmenem li ángel, kojmenem li san, kasubicha chihokai. Relich jianak santa akakwa la liyo lepa chishkunili santilal. Chaoi tashak la musik resha samtore sinkil liye chiom rena kala ruchok chite kwa chikikeli kakwa Jesús. Ang utang nak kishkak tesirip chi raop tesik. Kishchap likwa, kijoshin chaku, kishkakachi, kishkere bitolom ut kishtie. Chekul ut cheteka chishpunile shai, liten kwal li kunshakalim li takashtesik saekaba. Hokangakui chiri likwa kichap lisek kijoshin kuchi chaku kishkere bitolom ut kishtie chekul ut chesh uk chiri lisek aing lisek relinking el jok relik ak ut hunelit sumkwang linking ke litaoyek sae kawa usaj kawa nabale resale lima
Chep anu aing resmi mangkil in hulti kankil. Jika yabasil bintiman lokal di sakramen likapalan. Yang residat kami katakwa, aku pesiar resilat wadikit wijin jidyoyo. Hukambi angkakwa laoli nakahultikaut nakaningkei liskamik uli swaglihi chi yoyo lakwalal nakayechi chaku likware liwam uli set linash kolbai unakayoshi na shoakul chikangelak rubelapo chaku chasach kamaak alkakwa Chaketa shak nak laoli nakotakon rikingli zipal skikela kwalal tomalkaat to hunahi kishbang lisantil musik Chikultikok akwela ikles likwan hunsu rubel choshan renak tsakalak riking li rao Rosbenevli Casantil Papa Francisco, Rosbenevli Ka Obispo Mario, Rosbenevli Nakeilok Re Latenamid. Chikultikok Akwela Kualal Kamenakel. Manuel Mo, Pedro Rolando Mosh Tuyuk, María del Carmen Mush No, Pedro Kaal Makin, Li Shapok Abikin Honak Aan Takom Chak Salish Kamik Li Jesucrist, Hokan Akishban Animal Akustan Chintakom Tashak Sali Squaklihik Wichik Chik Yoyo. Chikultikok akui ebli kakomong kamenakepko akui chispunilebli shek shetsuk riking proibeninkilish kwaklihikep wichik jojo chahule tasha chiripal sail aku sachosha chakustanan tashaku choate tasha renat kushmenebl kallo lana Santa María unelik tuk ish utznali Dios Uli San José li Chapil Pelome, Koshbenebli Apostol, Koshbenebli San, li Shepa Aban, Chakusa Luchichoch, Totako, Sakuneli Juan, Ut Puneli Kalok Kanima, Rula Local, Sash Kabala, Kualali, Kakwa, Jesucristo. Bang lika kwa Jesucristo rikingan usash kabaan akwe anima kwa Dios jukwabe sashunahili santil musik chishunili kwankil chishunili lokal hunke kutam Lika kwa Jesucristo kosh sol ucho kosh chak rabi chitiho chiruli ka kwa Dios
Hokanak laochi anchal kachot kayapalish kapachi hokain. Chuapolak tashat at karkwa, chiruli kaus utchake tashakli, tuktukilu silal sakachuam, renakte kambilakori king lakusilal. Mahok chikto makok, uchopole, chiruli chahkilal, nakolbenish nimal chalik di kakwa Jesucristo. Apostol, diktuk tukilu silal tingkanam eriki, diktuk tukilu silal tingkere. Maketa sha sa chol kamak, chaket bang sa cholish pawal, la sant ingles, udho chayechan, chaketa shake nakto kwan sa tuk tukilu silal, usah guna rucholehil. La abli yokat udkwan akwankil humke kutan. Shakerikilis tuktukilu silal ikakwa Dios. Cek es ahí de chok cherebileri. Ngayon iskarel Dios linachsach lismaag lirochichochu chakrel libog bile chitse kamkil lilog la kwai. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna.
Yahweh Jesucristo, ni pau chitian kuangkat sa chosha, kuangkat sa di sacramento di lomoni sa di altar, tatira sa spentis munili kuang sa luchichoj, at nakuha kulbal sa di kuang, awalan din ka tirup sa kulbal na nakuan sa di loob lah sacrament, tatchalak tasyak trikila sa tilmusit sa di kuang, o kocang chanta siya nakaksatikul, tatinra, tuna pina kwikin, mahapejik tina kanap, chinahtok akwikin, hokam tasya. Amen.
Tihoko. Después de recibir el sacramento celestial, te suplicamos, Señor, que cuantos hemos celebrado con veneración la memoria de la Santísima Virgen María, merezcamos participar en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos hermanos, a todas las comunidades siempre se las avisa que por disposiciones de las autoridades y por el incremento de casos, nuestra parroquia, nuestro municipio está en rojo. Por lo tanto, eso significa rojo, máxima alerta. Y nosotros como iglesia que estamos en medio de la sociedad, tenemos también que obedecer las leyes. Por eso yo les digo a todas las comunidades, por lo menos en este mes, por favor tengan paciencia, no estén celebrando celebración de la palabra con toda la comunidad los domingos. Si alguna comunidad desea celebrar, que se comunique conmigo para ver cómo le hacemos. Puede ser que se hagan 3 celebraciones, pero tiene que comunicarse con el sacerdote para que, en el caso mío, yo soy su párroco, tengo que saber cómo están trabajando las comunidades. Si una comunidad está celebrando el domingo y no tiene la autorización del sacerdote de la parroquia, está fuera de la comunión. Entonces es bueno que ustedes comuniquen eso, porque así cualquier cosa nosotros lo sabemos. Ahorita yo no estoy saliendo a hacer misas en las comunidades. Pronto, primero Dios, no más que los casos bajen, nuestro municipio esté en alerta naranja o primero Dios en verde, pues ya comenzamos nuevamente a visitar los sectores, las comunidades, los sacramentos, la formación, los jóvenes, por favor. Y les pido mucha paciencia y sobre todo donde pueden hacer su oración, Jueves Santo, Jueves Eucarístico, ahí abran la iglesia, expongan el Santísimo y hagan mucha oración. Por favor, Mario, nuevamente, ¿puede repetir esto en Consulta que está como nesta matos llevar de padre nas que consultar de chenau la es la común se le mohon chicarebal na magi trux bangilis mangili ratinya ka Dios que quien se conhece carebal sale contar domingo fatiam se lo contar to tento apa de chakra par cuando tener bambil spaner la na chakra spana le tatenamit marah la parroquia pues cuando salí alerta roja chanquebre marah nasque naval le común de cualquier chajel marah shiki de chajel sale tatenamit okana to absorb chiskunil ni maklero inenion ni maklero yun Chandi padre ut abanan que cuando era la es alebal teras mankira tiene kakwa Dios us tiene ratina la inchan rela doatina kakop charus pankil marena rus pankil na balak ni mankira tiene kakwa Dios tiru de kunkutan ut pinka naruaki nakte banu le tijok sali jueves sali hora santa chan anain di church tiepal choquere, choquere, choquero, abanas, perspen, choquere, choquacomón y cualquier salicarebal. Ana cuanto majito, quinchi, el salicarebal, to hoy venir a cuber li smetzeu li chajelain, mare cuac se an, mara se rash li catenamit, chenque mara frikin li alerta ne questere. Tohanak toruk cirulan ikilen el di carebal uter di sector chan. Ana indina skutika ceku Así que paciencia, pronto primero Dios, yo me imagino que posiblemente ese virus a qué tiempo llegó a nuestras comunidades y gracias a Dios tal vez nadie murió, pero mientras no podemos tener certeza. Me decían de una comunidad padre, pero de una comunidad aquí a todos nos dio y entonces nosotros no sabemos si ya dio o no dio, no sabemos si va a dar o no va a dar, pero mientras no averigüemos realmente, primero Dios que pase este mes
Ya en este mes, a finales de este mes, pues se tendría que ver realmente si ese virus va a llegar o no va a llegar, y que si nos va a botar en la cama o nos vamos a morir. De todos modos, de que va a llegar, pues va a llegar, pero ojalá que no nos haga daño, tal vez solo una gripe, pero los que importan son los que están enfermos ¿de qué? Diabetes, riñón, ¿qué más? Hígado, pulmones. Esas son las personas más propensas, y tal vez somos nosotros, no sabemos. Entonces, que nuestra iglesia no sea culpable de que ese virus llegue. Paciencia, primero Dios, pronto. Pidamos la bendición del Señor. Todas las comunidades de Chile también. Yo les pido a los coordinadores, que a las directivas, si pueden dar si hay alguien que quiera pues recibir su charla de bautizo, así si son pocos, si son 2, 3, 4, 5, lo pueden dar. Si hay más de 5, pueden hacer 2 grupos, charla de bautizo, charla de primera comunión. Y primero Dios, más adelante vamos a estar celebrando los sacramentos con ustedes. También les está llegando una carta, también para que colaboren un poquito con la parroquia. Hay comunidades que pueden apoyar y no han apoyado absolutamente nada, ni un quetzal. Desde marzo hay comunidades que pueden dar un poquito y no han dado nada. Entonces, por si puede estar en su voluntad, pues hay que apoyar también. Recuerden que la parroquia somos todos. Entonces, gracias a ustedes por sus oraciones y pidamos la bendición. Erikinan Tashak Likakwa Dios. Chelo Soptesi Tashak li Dios Yukabek, li Dios Kajorbek, li Dios Santil Musik. Likakwa Dios Tashak Chiberesik Ere. Y en el día de nuestra Madre, hoy sábado, oramos todos juntos a nuestra Madre Santísima, que ella es nuestra Madre que nos fue dada en la cruz del Calvario. Digamos todos: Saca Choras María, Santa María, la Reina de Dios, y Juan